Obutumwa bwo kukoresa tekinoloji obuhirwe chairman w'entebe ya katano w'Isingiro district Aaron Turahi obwabire naiguraho omwereko gw'obuhinja hamwe n'oburisa ogubire gugenderire kuhana amagezi hamwe n'abakugu omu kuhinga hamwe n'okulisa. Mwebale kuteekateeka ekintu kirungi nk'eki kushanga n'omwenda kwimusya omutindo gw'abalisa omu district garahanga omwaka hamutro ahabwokuba district y'Isingiro ninteekateeka ngu district erikubaasa kuba netukiza kulisa nebaasa kuba yakiruhurayo kungo ezindi zone nituzikiza kulisa. So when you have a union with 1,000 farmers, you have more of interest for anyone. That's why we supported this kick-off event of the Isingiro Union of Cooperatives. Abaho n'abashabirwa kushomesa abana babo ahabwa entunguka ya nyensya. Ekiri kubaasa kutungura ihanga, ekiri kubaasa kutungura ensi ohireho okushoma. Mwaba mutashomesa abana banyu, mwaba mutatire sente mukareba ngu at least twatungura mutindo gw'ebyobwegyese nituba tuterekera kushaka abayizi. Omushano ogurengeserize nigwo gusingireyo kuteganisa ekyanga ky'Isingiro kandi eki nikyejekyerwa okushiisha eby'obuhangwa. Numurebesa ezindi nkawaza nkaza busheri emiti nyingi so tutashiteka atwini nka district yokugira ngo buri muntu wera okumangwa yehita na munongima bari akanye ngo bakati tinita tushemereye kureba ngo twakoresa cyaseki twabyara nti omataka biki. Government neyebare ni mwe n'abantu mwe barabijaha na abatamwe umukono mu kinteki mwe bari munonga ekine kintu ekeresherire ntunguka. Farmers bitu narabarisa na service providers turonde abantu bakutunda embazi mirungi etari bichukuri tuje establishing a district headquarters zitu kwenda ngo omurisa witu abase kutunga obuhereza burungi ombazi murungi okubasa gukuragurira gw'ekikatu na n'ugwo kozi ekyakasha tukwera kutayesera kandi kitwena kutandika immediately no kureba ngo twakora laboratory ejingi neyo shwe kuba nechebera oburire bwente. Omworeko ogwo gubire gutebekanisibwa ab'ekitongore kya SNV Tide Project hamwe na Agritera bakwatanise n'ekigombe kiri kugita abarisa ba district y'Isingiro ekya Isingiro Dairy Farmers Cooperative Union. Kugira ngo twine na munonga kwejumbira umuringo uruho modern yo kurisa kurenga twakanyisa amate na munonga ari abarisa bente z'amate. Ahabwa TV West de Era Akiza.